India mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Ki pulit penyiar trafik jong ke jela Tripura hakala sengi ublei. Minta katayo kilayo ban kem ya laingut ki Kynthup ya arngut ki samna ki bedei ki Nong jong kari Bangladesh. Ya kita ki laingut layo ban kem nakathan dharma nagar, kathan ke bacngai kumbashis pa hnyau phau kilometer naka Nong ba agar tala. Kat kum kejingyo lum jingtip halor kete kejingja, layathu badai police inspector panka chediapnath, ubalayo iya kita ki laingut ki kinthei kat bekidang yad hajan ka ISBT interstate bus terminus, hadian kejing tokit uteu he pulit, laong badai tangkanang India marway kabala jubab ya kejing keli kabalawan ratu, ya kejing subas neu kabajur ha uteu he pulit. Daitat hadu bakalong kejing lompat pa kabajur ban arngut ki weipat ki samna kinthei ki bapla bekidai ki Nong betenrai jong kari Bangladesh. Hadian kejing syakem jong kitei ki laingut na kaliang jong u superintendent of police SP jong ke North District ulayathu balalet ban IT no ya kitei ki laingut Shakibor pulit jong ka Dharmanagar Women Police Station khnang ban la ban pinsedang ya kejing tokit. Kitei ki kinthei ki bla syakem ha kitei smi la Kynthup ya kanargis akter ke Nong jong kathan Komati District bat arngut ki Nong Bangladesh ki Kynthup ya ka Sajida Khatun arfusan snem karta bat ka Kajali akter arfusal snem karta ki Nong jong kathan Demra Bangladesh kitei ki arngut ki Nong Bangladesh ki layathu ru kilawan bandrung bean choko upur usam jong kajela Tripura hakasmi satjan ka beladet lingba kathan khaput kabadan hakasnong Belonia nang tay kila plaru bekila dan jingtmu banlet syakanong ba gahti nakathan nargis agartala henry ki klemla banbe ya kapor songrel bat kila songno dakarel step na agartala shadhar managar ya kita ki arngut kinong Bangladesh la yathu balakem bat pengat iki hapo ki kendon jong ka passport act bat ken syasat along hadhar managar police station tat hadu bandra tian bishar hakmat jong ka yeng kashari